أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amna nanjena kwa chira program yetu Nyamrungi program y'Islam live aha TV we studios omtebekanisa nkaburisho ndi Hawasali Musa kandi rizoba anyinemo Sheikh Ayebazibwe Muhammad omushomesa wa Nyamitanga Primary School. Yes. Anna kwa chira studios. Atora bantu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bityo kama nzentangirire mwena abaruga kusare juma akampani yangu yabatambura kurunji mnonga abarure nshasha nimwe kandi abafera ntugira ngo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Erizoba nebiro 26 okwezo kwa Jamada Akira omwaka 2026 kurugirira aha kalenda y'Islam. Ekijunge rizoba nebiro 27 okwezo kwa December omwaka 2024. Yes, ntureba ngo of course nk'abasilamu omwaka gunugo turi kutambura so ugwaza okendera hazantwenda turebe abasilamu twine kwakira tuto omwaka abo kuba bamwe no shanga buri nibajaguriza kimwe abasilamu kandi obundi kitakwikirize so ntwenda kureba hakigambo cyo mwaka hazatugaruka nshonga yitu ko kuba kunabaraganise last Friday atukantureba hanshonga ya Rizq. Yes, so ebi byona ntuza kubirebaho erizoba ekikuru basa okutega amatuna namisho obase kandi kugira ekiwaika mu program eje ashina kwakira umurundi ogundi hazana kwasa akazindaro shobore omwaka nicoki kandi Qur'an na hadith mu kigambo Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ikereza batangira barungi bebaze mbakunde mbasime ogumana mutureba mutakuturuha namnonga aha TV West. Nekirungi kuguma ntushurana umuntu mwamutashurine ubiro binje abantu babasa nko kwebwa ninga batekateke ngo kafa kandi batakahurira gango. So umwebare mnonga obwire bwagenda twantureba aha mwaka wambuza mwaka izane bira namushanjo ya December ikikumanyisa ngo twino obwire buke kugira ngandi 2024 tugire ngo bye bye yes tugihubire abu mukamarangara abase tushembuke kandi nabwe tuze omwaka ugarukaho ogwibira 2025 ogunkuteka kandi nago no kushaba umuhangi kugira ngo aturabyemo. Naho omwaka n'ikintu kikuru munonga akuba omwaka nebiro n'amazoba n'emyezi imuturukuru. So erizo wabuzo muntu otwaza kusya myaka engahe abinji no mumanye myaka y'imwaka kusya. So omwaka n'ikintu kikuru munonga. Omwaka imuturukora developments enyinji omyaka. So omwaka n'ikintu kikuru konka kutukuhika anankeji aha celebrations zo mwaka okushemererwa abo kugira ngo ruhanga yakubasa kurugo mu mwaka kuzo mugundi ticyakubire kibi. Yes, idea leti cyakubire kibi konka nicisha kandi kirebeka kubi wareba umwaka nk'isani nyenda tanure binte bibiri heine obo mwaka obugurukwa definitely utungire mena nkeji ebibi nyijuka mzee his excellence the president of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni tubahaburwa nangwa akajyamba mu itara ruhimbo gwenjura. So akagira ati kutwabenturuga mu 2019 2019 tukuzo mu 2019 tukurwo mu 2018 abantu bayakira munonga 2019 nangwa bajya this is my year bamayishonga nebishongoro bayitorora. So that year became our year. Omumbera itarashemize ensiyona nangwa tuya twayakirana twagira ngo hati ngo 2019 ngube guri umwaka gwebehera inabakora shirikejo ngube guri umwaka gwebehera ngo twayakira 2020 nangwa his excellency wakijaji kora muna comedy kugira ngo 2020. I remember those days. Still nago mwaka 2020 gwasigara nko gwabire kozireki nka 19 no kuya treat injire na 2020 no kuya treat injire. So konka bwanyuma yebyo kubaho uro muntu atatungire mwete bwo kumanya ngwembera
mukama ruhangani wari kubagitiro. So sallallahu alayhi wa sallam hadith la tujirati la tasubbu dahr mutakaje mu mwaka hadith al-qudusi naye wa mukache konka these are the words la tasubbu dahr mutakaje mu mwaka fa inna allaha huwa dahr mukama ruhangani we mwaka. So utakabo ryokwe ukajyoto mwaka 2024 to mwaka gomberire kiserane chake kigenda hata noza kujumo cyake kiri kigenda kandi kirije kipindukire cyo tarakore ki. So mwikirize ngo mwaka ebirunje bitungire mukama ruhangani wabitwire na nebibi ebiturukwete bibi mukama nabyo birugowa mukama ruhanga abamwe bagira ngo ibintu birugowa sitani abamwe baruge kugira bagira ngo ibintu birugowa sitani konka tuko kiri mukama ruhanga natugambara umusura suratu bakara atugira ati asa an takrahu shay'a umuntu nabasa kutamwe kintu akitamwe nangwa rebeke sirani umwakogo wo huwa khairullah ushange cyari munatamwa kiri kirunjaruwe wasa an tuhibbu shay'a no basana bwe kuburiyaho kure kintu okundo jote kinte ki nkoriyo wakunzire motoka nibinge bakunzire motoka nk'imotoka zitwisire wallahi. So okunde motoka nyona ndakuzire motoka nangwa amone bakora statement simpango jya nyona ndavugire motoka tandatahe mu iguru aringaniza okutaho mu iguru na no kuvuge motoka motoka cheza kujiguze ucheza kujigura wajivuga definitely eba niyo yakwe ngo tuye no gikunda. So no basa kunde kintu kikunde munonga kandi kintu echo kishe kinduke kibe cyo cyaba kibi ahariwe nko muntu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kama ruhangana amanye birunji aharitwe ebitshemerire kutunga nangwana nebyakutugeze sanabyo nana amanya ngo ntubasa. So nyongere kwamisiriza abayokwe ngo mwaka uguhendera tikibi konga enshemererwa tukushemererwamo twakushemerirwe turukwebaza yebaza yuwareba ona yebaza umuhanji abo kugira ngo akubasise urumuno okora ki urumuno barumwaka than kuza ahanguto okosye bipira mukosye bishwagara mukaza umunankejo mbivuro kashangi umwako gwawe nuza guhendura umunonyo amarwa utunyoka ngunywe ngwabo inaka sente oyerire oyenywere ngo ryabwashesha tokamanya oshangu niyo muheru onyusiye buriyo bwire obwakibwetero bwagambira abantu ngwe 2024 ko mbwishata abafiro wirobwe turiyo mu 2024 turi munzo muri 2025 abantu bajyangwe 2024 kwaho. So ensi nabo twege kuplaninga akuba umwaka kuba nugutandika tuba ntuplaninga kugira ngo turebe inde twakubasa kwa completinga umwaka ogo then kana bo byayanga tumanye ngo uko nuko kugereka kwa mgamara ho kwa tugerekire utakaye teka nanke jamuguha utakaye hanuka ngabo kuje byo biruteka tekiro mwaka ogo mutubasize koraki tubasize kwikira akuba echo kukiza yo kube cyo muhendo ecyamani madam hawo nabakutureba nanke ja TV namagara iyo wareba oine amagara nibingi mukama ruhanga abaramara umwaka bari yabitanda barukwekurura kandi babiri batekateka no basagumaraho nibingi abaramare umwaka umunankeji ombuturu there was a boy ahanyamtanganya umwazi yo tugiye kumuzika that boy umusigazo yameta kombo was Jory atakufayo ari murungi muri kumutuma bucyo kumutuma rukwiruka kombo kwa beno boyine nkembaga hatu nwabe natamuze nankeji beno mwitana defense wichara ukamugama ruhanga mbasise so nyumwazi tuhereze kumuzika we buried him yesterday aharimbo ari yawa kasura nankeji ari itana so we buried him yesterday so nibingi kandi bingi abutu umuntu yongera kuzika utatanga narwa ngabagajya ngugwahom. So that is life konka dinga cyangwa mwaka gumberire mubi yes no habasa kubahine ebibiremo konka takarebe bibyo tukurebe bibi tubura kwebaza exactly yo waza ukarebe bikubireho mwaka ukabura kureba ebirungi nibingi abagiro marwaro bakasisira bakatwarira musente nyingi namagaraga abantu bo bakagendera kandi bagurize nebyabo kunkiwe uryomuka ushitamira urwara okache oterwa umutwe ugarukokira uyetorora moti nangwa embera yesente basa etije kurungi kunka oreba nubwira nubushesha numutambura embera nebo abandi bashoma imbwira mwe numurya numunywa mutatungire zubahango nkebyo. So ejo nacho ni kikuru so nabashaba tutakaje mu mwaka
katutakaye juma abirungi mukama ruhange byatwire na nebibi ebyaturabizemo akuba kwakubirete bibi abiturabiyamo nangwa tubuso mu Qur'an atugira ati imwe muza kugira muza kugumana muyeta abikiriza mutageze siwe ati laqad fatanna alladhina min qablikum mukama ruhanga akagezesa abatubandize fali alamanna alladhina sadaqu kuja mukama ruhanga manye ababagamba mazima wali alamanna alkhadhibin kana bwaga manye abagambe bishobora kugira ngo bikirizo mu ruhanga kunka ukwikiza kwabo kuri aharurimi so umwaka mwikirize mukama ruhanga arumuna atushembuzi yanateko mu maho guru kwija kandi umwaka warebo umwaka wakurabaho madam hawa mbi nayimbire ndio kumunankeji waro umwaka wakurabo umanye ngwembera ni urumuno gena sallallahu alayhi wasallam inahi abira rumwe ariyo mu ruterane abariyaha abakutureba nankeje aha TV West mwikirize akayine urukungana ko kubona ruterane yajata abazeya bariyaha atkuwa kuboyine ubutunda bwawo buhingire bwanyuma yo kuhinga ubutunda bwawo bukera bwanyuma yo kwera bwaheza kwera bukasya mbwe n'ubukorraki ababire bariyaho abahihi bajyanga no bushoro mu butwaro bwe yatabaze yabariya atunumuza kufa atakube imyaka yanyu muhingo butunda imyaka yakoraki yahoyo abasigazi bacura baterenga rubasheka bagamba byinyi bajyanwa bazeyi bahwa ati nabo yabagamba ho baza ko yaje ati kuwa buryaho uhingira umusiro gwawe gwa dodo ninge nankeje shwiga ninge shoji ogutiraho bwanyuma yo gutekaho zikatandika kukura zagira mani nozikorraki bariya nozishoroma akubaza basa kutunga bizuba yajya nimwe abasigaza batero rwaye mukama ruhangara munakora ki nabatwarisha so buri omwe tereze tubenge shura ngo maho tukuzamu na no guturumuntu turugamu tubase kutererezamu ebyasiga abyo na inna akramakum inda Allahi atqakum arukukiza yo kuba burungi omisho kankamaranga no kumutina tukamuhimbisa tukamushaba kugira ngo abase kuba natuberaho umumbereje yo na inshallah ta'ala. Okay, barakallahu fikum. Ninjamna wanje wahora mama omwaka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niwe mwaka sitine kujuma omwaka. Abamwe batandike nti mwene cyake kicyo nchwari ari ntungire mwe bizinga ebizibunane. By the way na edini tunetugira ngo umwikiriza natangaza ekirungi nagira alhamdulillah ekibi agira alhamdulillah loko byona nibiva byarugaho Allah subhanahu wa ta'ala. So ekiri kukiro burungi ninja no kwetereza no kwetereza abanyaji mwetereza abe bishuba mwetereza of course abako ebibye biwabo no mwako kugeza ho no kubicendezana no kubiranisa bikweho otandike birungi byonka yishiko buri mwaka kurabaho nobano yikirire umwaka ware umwaka gwawa uyibaze umuhanji urabinga ro misho yo alhamdulillah akubana binje bakwa kugenera nuko kuba wazamu notakumanga noza gunanga so tweyonye echamani no kweyongera kutereza kandi tubashabengu okuzomunangejo kose bipira okutera abantu okunywa marwa okusinda kubembuzi zabandi mwaka abantu nibiba madamu hawo okujya babarije bagiro mbutawuna no mbusenta hata bakusigara nyuma abana bekore bakora ki barukwenda biba bakora buri kimwe so okushemerwa kwakubire tukujya ngo mutakashemerwa mwaka mushemererwe kunko kushemerwa kwakubire kuri kurungi no kwebaza no kusingiza no kuramya umuhanji. Yes. Okay, so mnano wanje ninja wahura mureke twetereze kandi tushabe mnonga kandi Allah subhanahu wa ta'ala yabasa akutongera magara amarungi na no kuturabya omunso mukuronje munonga. So shena nishaba tuzamura magwito ogwa last Friday tugura huireyo kandi kwata rizik. Yes hazo kauri no tutebeza kasitare karungi munonga so nani nshabo twizusiemo then ogumizemo now Friday ya wire tukaturiya turigamba amuramago rizik lingashi engaba ya mukamaruhanga yagaba mbebintu tugiye twakotinga aya ya Qur'an twagira ngo mukamaruhanga no warukutana tanisa no waruku Allahu alladhi faddala ba'dukum ala ba'd rizq mukamaruhanga no warukuha abantemigisha erukutana izo banga mukamaruhanga nabasa kwafamu yente ushango ndijo ayine nkoko uri ayine
nebuzi undijo mwe buri omwe ine cyayine omumberejo shangwe ne amagara marungi uriya ine sente amagara gakozireki gangira atakuriya bintu mumwonyo nebindi nkebyo so arukushasha so mukama ruhanga batyo nuko arukutanatanisa twagamba aha story ya Musa alayhi salatu wassalam. Musa yabire mburabure bayima yo kuburabure n'abana babiri babishi abu yashangire akabesherera bayima yo kubesherera kandi mukamarahanga akija kamwijuka bayima yo kumwijuka akahika wa Shuaib akamugira ati byona wabigamba Allah subhanahu wa ta'ala falamma jaa ilayhi falamma jaa wa qassa alayhi alqasas bayima yo kuyija akamutebeza embere yabire muro nyono bandonda ndi fugitive manya nyisiro muntu manya nanti yamureba mamazima twagira ngo mu rizq omuntu eine kugira amazima akuba utagire mazima no akuba nayenda connectinga aha kuteka nagira atananga amazima geye mace mbwe nimbasa kumuteka yo ashishe CV yanje hatori akoreki ayange ushange yakoraki so Musa alayhi salatu wassalam uwe kuba muhire pass iyahikayo Allah subhanahu wa ta'ala nabjan falamma jaa wa qassa alayhi alqasas we akegambaho ebyabira shemerire kwegambaho nebyabire bimushyireho no kuyabira ari wenko muntu kandi biriye byamazima none abenimbagira nti enshonga ne basa kuyisha erukwetengesa amazima iwozo mbishuba so bashanga bakugira nanka n'umurungi no basa kuba uri perfect uri excellent uri committed no koro rukora konka just you be having that one spot yeshuba bagira ngo n'umurungi wamuhumura umuntu agukora agukagubonire nkonke kishuba cyenye no basa gumare myakaje ebiri gutakizira atoshange omuntu waferwa risky so anyoni no kurugira higundu gambira abakozi ni mabinji bagiro mbyaro kunga man mu rugombyaro let us try to exercise the reality aha mbintu ebiturukora umurimo gwawe gukora smart ukagukora ukagushemeza ukaba uwamazima lazim nuza kushanga abantu barukuyija barukurunda bitu no manyo muntu ntakuchire kireme yes no manyo muntu uri gambe bishuba na yagambe cyamazima ari gambe cyamazima abantu bagira nga no manya ngo munyabishuba no mango munyabishuba nabasagambe kintu kirukuza kubaho kishikire bamugire ngo nobiya kuba arwire warabiro n'umwana umwana ubwo kukira kubihabiha na yarwara to gukiriza ngo yarwara no tantiro aho kureba yarembera bwanyuma yo kuremba ko rwatorwa birarwire aha wishuba so nano businesses niko kikozire niko kiri business yako kugiteka mu munonga ecishuba ushanga abantu bakwiyaho bwesije bwanyuma yo kwiyaho hate ibintu yawe ibyo kuba noguza ushange riziki yakoraki yabura umuka wabo ecu wakoraki ecu watwara naho Musa alayhi salatu wassalam bwanyuma yo kwegamba hebi yayegambireho ari kubigamba uwisheza kingo kwakwa no gamba tunyonyo umukije akakureba hanga hari umushakari ngahari arika hanga hari ajya tata rugayo ishe kuyizire yanyati ya abatista ajiruhu tatugo musigazi muhumurumo akubyari gamba namazima ebi yakora twabireba ebi yanatwesherera n'ubunanije nawo muhanda namureba na no yaba nakuyahika ebi yagamba nabireba tinkarebaga musigaza ari inkogo so jati ya abatista ajiruhu tata muhumurumo akore inna khayra man istajalta قوي الأمين يتكانو waza kumurmo ainamani wa qawiyun ainamani kandi aminu no mwesgwa ntubasa kumwesga basa kumtrustinga nebyitu nabasa kuba manager wa family yitu nabasa kumanaginga ebintu byitu nabasa na no kutwa protection omuka ahabo wesije obutwakoraki obutwamureba umzee yabireba hatwa ku buryo mzee yinabishye babiri omunju bakakugira ngo bagiteho musigazo omwe aba bana n'abantu bakusisikara hatwe Shuaib bwanyuma yo kubireba akajya kuyagarikira ati wakacenga ngo umuharara munamugira tata nyoni nyenda kushwerwa hati yes njo yacenge because in societies no societies zitu z'abanyankore n'abagana n'abacigumire omuzire kugamba na numuhara ndo mutabani anshonga zo kushwerwa and guess what abana bitu batomire wallahi because
omukutomera kwabo batomire abo kugira ngo abaziye tubari kwengeginga abana babo ere ko mwana yisharremu deka yecweremu umwana atanye kwasa so okijoto mwana atanye kwasa ashwerwa weekses abayagarikira umuka so Shuaib alayhi salatu wassalam akamanyangu omusigazi w'emicwe ayine emicwe mirungi agumira itunga abaryoko nimukimanya okutunga omuko wawe ayine emicwe mirungi bagumira itunga tabakiriyo nabibura konka yamanya ati kandi ubumwine n'umuko wanje tine sente tine chaine tine riziki he's a fugitive ariyaho tine citizenship mweshimuha mutwarenkaye naho nkumshija mukuru akamanya ngo nabasa ku maintaining eje emicwe mirungi agisigazo weye amuyihe muri riziki ogo yiyija nayo then kandi abase mu maintaininga now yamuha contract yamugira ati ninza kumurmo onkorere ninza yajati norebo kwa kwegambo muzikaza ati oh you see it you're a good guy how do you see yes turi Nabi Musa nanka to Shuaib munamugamba how do you see if you married my daughter from nowhere taine wabo tubakumanya tine hakuruga konka emico yeye no gamba mazima nengere yaye presentinga mu ogo mukija yamanya ngo okutunga muko wawe ine mico mirungi kigumire first and foremost yamutunga ngugwa aine mico mirungi because it is to utecho ngo kutwamureba no kuyija hadi yamanya ngo kandi yamureka kagenda nabasa kwija kukatunga musigazo ndijo omurungi nkogu now what he does yajat how do you see niza kwamhara wanje konga toraruga hanoza kunkorera emyaka 8 yamuha contract so hati yamuha omurumo now Musa is getting a risk now yamuha omurumo yamuhana na mahara weye kugira ngo agumaho muka abikore byombiri agumaho muka azarireho akore buri kimwe kandi abe nabariziza no kubetoroza now eyindi munimba twara Allahu jalla wa ala banyuma y'emyaka 8 entwa in atmamta 10 waise emyaka 10 family indek kiri ariwe mwa urido anashuka alek ningwenda kugumisiza kongani ndiyo ndisize emyaka 8 umyaka 8 jagana preparing amkowe akuba kamanya ngutine ki abakozireki tine ki abira ine so now abantu marriage bagitwire marriage as an institution abantu bagitwire nk'ikintu cyo kuzana of which it is the basement and the foundation of humanity ahatari marriage abantu tubaruho ubuntu tuburuho tine kikozireki ine kiruho now Shuaib alayhi salatu wassalam yakwata Musa alayhi salatu wassalam yamuhindura mukoweye kandi yaza kumwempawaringa now riziki endijo enyingi hine obo bazire bari taskinga mnonga orgaha ozomuntu oruguza kutasiyayo bwanyima yo kwikayo hati atandika kureba mente akureba membuzi zeye agira umwana anje mushomi akureba membuzi yes arebe sente zasho miso mwana weye akureba mu enju yeye hwire akureba muri kimwe cyone. And remember, this is a kid oguno mwana arumuna ruga university arumuna shohora so now yes arukweyombeka instead yo kureka umwanya gukusigaho gap bwanyuma yo kureba emicwe nemitwarize iyo mwana bwanyuma yo kugira umwanya gukusigaho gap yo kugira ngo mwana oguna wakayeyombeka because mko wawe yabakurunje niwe nobaje hatu wayenda ngo akomye waza kutaha utahuri yarizuru so ejo nayo nankeji nemberambi eizire nemara abantu risk actually niyo nshonga mpango munonga ahawenje abasigazi binyi bari ya street bakwenda kutasi this is evident nanabishikini binji bari ya street tubakwenda kushweru akubana bamanyangu omukanu babajugisa nanabasigaza bakwenda kuzayo tibine bintu now ogomchija akareba umutabani banyuma yo kumureba yamureba mu wese gwa ati I can maintain you here banyuma yo kumaintaininga nkumoldinge nkwihemo mushija nkombeke nkweriziki ogaruko wanyu
muhara wanje terere bijukuru banje baterere nembere ko iki nekabone base koraki ebase kuterera so aho naho hariho enshonga mpango munonga emuneretera abantu bazo muhoro ushanga wakora embaga nyondi umugambirizi w'emikoro ningunjanga umunyime mirumo konka no kora embaga ukikora ureba ngo umuntu atire mu kinji kandi abiratine uyebuza zihire nkaye aruguza ku rugo mu mbaga aruguza garuka amabanje wallahi aruguza kweguza nakora buri kimwe cyona kunga kuwakumangwiza ubundi tokamanya akatandikira ari hakakozire ki akayine kunga iyo nova kugira ngo mukamure kunga nuko kumureto muka ahandi bakore kibefu hata nuko kuwa kutwara muhara wawe amureba ngo wamuguzire so abashije bengi baramuri baguza abana babo ombuhuko actually batakukimanya and that is a very big mistake. It is risk y'abantu yagumane cyende mazim. Okay, barakallahu fikum. Mwana nje nchiriza tuanze tuze ukache omukahomoro ntugaruka batakaruga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnano anje nakwakira omukahomoro ako ndeka tugumize na program tunyamronji program y'Islam live aha om TV West Studios nchiri hawasali Musa kandi nyinemo Sheka yebaziwe Muhammad omushemesa wa Nyamitanga Muslim Primary School kandi omugambirizi rurangana owe mikoro yon oba nembaga oba oba no ku ukwinjira orufu ndani mfuntu zikora yes by the way you're doing so great even Sheka da mabas bambi masha actually njaka into kuba to side za mitomo okay so nyamitomo ntwije okay so today ahamura magwitu amukuru mnonga ogwa Rizik twine Rizik nemigisha haza noshanga bamwe obundi ntwefereza emigisha ahawe ibintu ebituri gukora twareba echo kugamba ebishuba na nebindi noshanga amazima byakufereza Rizik yawe so Shaina nikushabo gumizemo tushobore ahanshangeje. Yes, twatuchiri anshonga ya nankeji ya marriages. Now akushwerwa na rubushwere enshonga abenshi ngo families za abacyara itwi abacyara ko kuza kutasya bareba okukamura bakurega. Yes. Konka we Shuaib akagira ati ndisiza niza kunanga. Ubujurizi ntubuyangaye. Allahu Jalla wa Ala kuyabe naza kutuma Musa Moses aruguza kumutuma wa Farao aho mu Egypt armunagaruka mukamaruhanga nabuza Musa amjatu wa matilka biyaminika ya Musa amjati wa Moses umungaro zawe oine muki akamgaruka amjati ya asaya nyine mwenko ni yanje atawakka alaiha nintambura nayo wa aghushu biha ala ghanami njiri sembu zanje wa hiya fi amali ma'arid ukhra ine nemir menije yerukoraki yerukora so Musa armuna rugamadiyani eyagire emyaka yasavingo mukazi bamuha abana armuna garuka mugamaruhanga ayagambira abantu imkusu mwemeraha inni anastuna nyonarebo murro mbayima yoke mukamaruhanga abantu oyineki omungaro zawe amati hiya aswaya nyine nkoni yanje atawakka alaiha ningitamuraho wa aghushu biha ala ghanami njiri sembu zanje abarunji abatanikiye ni Musa arukugenda kayine mbuzi hade mbuzi ziyabe nagira ngo narisa akazihire nkaye cyo ngo akazihire wiza so tukiri mbuzubu imabazire mukiri mbuzubu okuramko wawe na muhara wawe ukamba kwata mukono uyire ngo bakoba hata no mukwata mukono akubero nije ujanga ya ebintu byo nyine yabitahiza mu ndijo so emerejo konka nevertheless ngu muko wawe yabakurunji nabishiko wetu bakaba bakubi so niyo mberejo ngu umwanya gwabatata ukamura abana abizire kutasya abana abahara babo babakwate aha mikono babashembusiye kugira ngo bakagire bakora ki eyibahika because obwire obuturukumara nutureta nutublockinga umuhanda gwa halal gwa nika kuba halal mwikirize umuntu wantu yigura umuhanda gwa haram kuturu kuyigura umuhanda gwa haram hati iwe yikirize wabo rutatomuka I'm going to be deliberate anshongeje uyikirize wo rutatomuka umwana ko arareto umusigazi wamushaba ibitente yaba atabihikize
ogomishi twaragende akatwara amahiga kazara abana ikirizo barebera ako abana bo babatinishe bo itwo musiramu hato shanga uwatandika kushomesa abana abijukuru bawe kandi washomise kare because ukanga muharawo ngo atakora ki ngo atagenda nakakaro nakariza karo mugakarumun kajyana kagaruka omunangejo mbijukuru so watandika kustabilizinga akasende karamun kagaruka ombijukuru abo buta planninga nana okuwenda kushemeza embera so nabaje abanabeshengereza marriage as an institution erumune siskara and we have to step in okugitereza kugira ngo abantu babase kujiganyirwamu na nensi ebase kutambura riziki yitu ebase kutambura kurungi akuba riziki ejwano gira madamawa omushije yarugomuka ataterire na no mukazi yarugomuka ataterire yanga oyikirize takabo development development ya yanga nikimanyisa ngu akire nikaza kuhika ekeji netana eka etanire etano mushija no mukazi batakutebera mugore emwe definitely nabona ushanga abana bakora ebibarukwenda embera yaguma mwenu everything never distorted embera mwenu kuraki embere siskara eguma eshoba so tubashaba ngu tugezeho kutereza institution ya marriage kugira ngo riziki ebase kweyongera omumbera itagimwe nemwe inshallah barakallahu fikum ninja mwana wanje wahura riziki atwareba riziki by the way eri hamwe eri omumiringo mingi etari nemwe konkana netandikira mu maka okutwarebe last Friday riziki ningashi emigisha yona netandikira ombushwere oburungi yes so mwagiramu obutichiriza na mwagira mwenshonge zitari zimwe na zimwe noshanga mwasesha riziki omakaganyu so shena nyenda tuze aha nshonga eyo kugira ngo tukabasa kongera tuta aha riziki zi omaka omuza business aha mirimo yitu omburi kimwe cyona tukore cyo okubasa kongera riziki hati sallallahu alayhi wasallam omurungi mbwenu omunake bibura rumushorrongo nibagira ngo nabiwena datunga kitini so wabe yakuzaro ndabiwena takatunga kitini so wabo yakuzaro warakirebe mwenu heine embere tuzinjire nyenda turebe aba anbiya illahi subhanahu wa ta'ala ngijonka bagambira honte myanya itukuba turimo bwiro bwingine tuzinga etkwata nangwe turemera konka ndachi I did not evidence ndahire na engage evidence erukumara so today nyenda mbahe clarity nukubereka abana bibona ogumusa otwareba kabanza yabwo wabo yatambura yagenda akubo wabo bakana benda kumita so bwanyuma yo kugenda yatunga riziki eyi yarugere ahagaruka kutereza abo wabo kandi eyi byabire bishobere owakabiri nabbi sallallahu alayhi wasallam kwizire nexia acharo atkokuje nakasiya acharo bajya mtabano wanakana atuchirata imbere jeriyo kugira ngo hati ozarirwe mu change cyo nibakumanya haza okigeza kandi obundi oshomire kuko oyire buri kimwe bajya yombekana ki wani politics bajya obo akuzire ntumure Musa nibyo Firaun abenagambira Musa arukumujya aramu rabbika fina warida tokurira haturukureba tokurira turi umwana butarye ncuce tokurira turukureba warabita fina min umrika sinin tumazuro bwire bwabwono bwamagara bworiya wafa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min adh-dhalimin okito muntu okacumuro ko acumuire mwono rumwe tugambira ngo ruhangesha yize ngutwikirize tuta itwe tukumanya tukebazira bakozire ki abakuzira so wori umwanya ogozarirwemo tingu cyangwa abantu barwowa ngo umwanya ogozarirwemo obwiro bingi okuza kukoreramu nokoreramu orukurugahero tokoreramo ry'umuntu it is a very big mistake because oriyo mwana wanaka abine nangeje abaroji bariyo barinzire kuruga this is evident akuba yes it is real arinzire kuroga ari aho muharana wanga nacirata mutabano wananga nacirata aguzireki ariati nangogo yebwa ngo wabaje nabone babaje so ushanga bakwinarizaho wakora ki so obwiro wingi no ushanga umwanya ogorumye bwo kugira ngo numurungi gukurezere muntu wakurire kandi ugurugo gukuremisa garire nyima because you're not exposed to ideas
iyo noshango wanyu muri abahinji b'ebihimba utakumanya kuri yuko kushubura umwani no kuba kugunanka ushango wanyu muri abahinji b'ebinankeje b'ebinyobwa ababyine ni bingi noza biguzo ebitoke muri abarisa mwine nankeje amate ni mingi noza gaguzo oyine kurgoye mutawo wanyu ukareta dayaro kagiteka ukiha mato mu cyaro kijuga kuguriza ngahe waguriza mutawo na ahatari mate so mwenu mwikirize ngo no kutambura kuruga umwanya ukazo mugundo kabana mu wakorera nicyongera kutangaza emigisha y'abantu na riziki yabo akuba you meet new faces no meeting faces insya utunga new opportunities utunga new ideas utunga new friendships utunga na connections insya so ejo neshonga nkuru munonga akwa wareba anbiya ilahi subhanahu wa ta'ala obwiro winji obusinje nana okubaje nanobugwaje bakabutunga batari wabo muka so it is evident sallallahu alayhi wa sallam bakambuza bamutera bamujuma bamwita bamukora kubi nabamukuratire baba nabonesa babaze chutinga not until ahiya afurukire akaruga Makka akaza Madina kuyakire Madina yakora state manyuma yo kora state yagaruka arukora nankeje revolution wabo nano kucungura abo yabira kozireki abo yabira sigireyo so abarungi okuruga umwanya okazo mugundi tinkubagira ngo no kushohoro wanyu muka ukazo umwanya ugundo gwaza mo ketongora because ko kuboriyo muka sho nana kureba nko mwana kandi ni wareba buri kimwe because uyu muka tora sibe njara tora rare njara ko kushora heru warara enjara hatumanya ngo gukora kozireki kuriyo waza heru ukatunga demands ukatandika kushashura ahamishoro ukagira ibi watandika gukora nyuko umuntu ugatandika kubara ukakalculating okay bisaho it develops your mind but staying in that area omwanya gwazari nogo ngwatunge njara no teresi motumama nyowendo kubi nuza gumori omwana wa mama let us say the truth tugamba mazima nuza gumori omwana wa mama no gumori omwana wa tata kuyakuba yine akongere yakutwara handa horaze korera ningo agire binde biyakorera kugira ngo bibase koraki bibase kuturetera twatambara inshonga ya kabiri ni education nagenda kongereza ntakucire kirimo kongereza inshongejo abamwe no shanga no turo omucyanga nozo omucyanga obanimo wazarire ningashi numori konko norebe imituti bikutambura tugiye kumire mu mwaka gundi biri bito ngahanyabura hindura amwanya oza agundi noza kushanga kandi riziko bundi eriyoko ahandi teri yahore yes eshonga ya kabiri no kushoma education no muringo gumwe oguriziki eruko ukongera riziki ninjimana binge bajomere batine mbru kunko kushoma no muringo gumwe oguru kongera riziki y'abantu because lukukushanga iwe positioning shoma oye positioning bayima yo positioninga omugisha no kushango ogwe ayetebekanise kunge wote tebekanise ngo mugisha no kuza kushango ogukuyabura hori tugura kushange so mushome akuba sallallahu alayhi wa sallam akatugambira mu hadithati man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm arukwenda umugisha gwensi kugira ngo abase kutambura umunsi atunge riziki alayhi bil ilm ashome atungo kumanya waman arada al akhirah nanarukwenda iguru bwanyuma y'amagara genseje fa alayhi bil ilm akorechi ashome kandi okushoma tukumanyisa ngo kushoma no kuza ngo mukirasi ukatunga PhD nebindi ebikwetorire because embera eje ituruma damawa ayituri twinegambira abantu tutatinire tubagire ngo go for skilling mugende mu skilling because atemero mo etwabe turi banke y'abantu batashomere actually niyo bantu bashomere hati ningere kutunga nibazana yishomere kujega nibazana yishomere kujega buriyo ko kwato umwana umutwara hariyo jote nankamo Yesu gwa kapenta nka mutabano wananga ngo nakoro wa kapenta kandi urangu abari kushoma bati bageze nguzo iroko zo munangeji iroko zo izo konkati niyo mirumo eyabanda bakozireki abinesende so okushoma umwana ubu yakumare cyamushanze konkagire ki yateka omikono yeye it is very important kugira ngo umwana ubu yakuruga akaza karamoja akaza kotido akagire yaza kurugaho munangeji akaza za Juba no yakuza UAE ayino murumo oguriyo mikono yeye ogwari kubasa kochi ogwari kubasa kora I'm giving you an example let me give you this example
abana abinji abaheze senior 6 bine variety bine nankeje yo kugira ngo mbabasa kwesimba babe presidents konka at senior 6 what can you do nokora ki kongo mwana hereze cyamushanjo akazo mu technical yana shohora arukumara nankeje ka certificate ke nine cyari kubasa kora ki cyari kubasa kora so mbashabe ngo tugarikiyo tuskiringe turebe emirmeje yemikono yitwa bintu wange to njangu nemirimo y'abarofa ngo hebajeta ngune mirimo y'abarofa actually hati nemirimo y'abantu bari smart so tugarikiyo turebe ngo nayo in fields isita kwenda ko exploiting and of which zizo ziri mu risk yitu abinji to making sure ngo twashoma kandi okushoma tugamba rujungu rwinji okushoma ku making sure ngo oine cyo kubasa kora kandi hine cyo kubasa ko no muntu yakwe that there is something you can present oine bargaining power. Having that bargaining power it positions you omuhanda okugira ngo anything ekyakubasa kwija no basa kutara nacho so ogona gono gumuhanda gumwe gwa riziki ogwere kubasa kora ki ogwere kubasa kweyongera ogwa kashatu omuhanda gwa kashatu abarungi ebinagamba byona no basa bikora nangwa obikore obihikirize kunko mugisha gwange kwija umushonga ya kashatu erukushembayo no kukora omuremei turukora turukuronda muruhanga kubana we yatusima it is very important kiri important kita ngwi wori umushomesa ori umukiraso rumuno oshomesa wori umunyamakuru ori umuno reportinga waba ori omushaho ori umuno ojanja babantu waba ori umbazizi urukubazire myenda y'abantu waba ori anything echo urukora wori mu office eyoshtamimu or public servant ahori just make sure that you're serving diligently urukuronda ruhanga kubana we yakora ki kubana we yakusima because aho eminyishano herukwize wallahi ko kwemerera ukasavi ukakora umurimo gwawe ukigenderire kugira ngo mukama ruhanga abari we yakusima ukagwihame nguzi ukagwihamo buriyarya ukagwihame mberambi erejo ekuretera abantu bakusima kandi abantu bakusima na ruhanga kusima kandi hanko ari kusima akutungura madara mazima riziki yabasa kora ki ebasa kweyongera kungo ko rukuzo murankeji omurumogwe ukabenyanga bitaha ukabona bonisa abantu ukabatera kiboko ukabaryanga tanisa ukabarumanganya ukakora buri kimwe cyone cyo rukora hati na nebyo rukora mukama ruhanga biyihamo mugisha bwanyuma yo kubiyihamo mugisha hatutandika kubona utandika kujumirana mukama ruhanga kankora ki utandika kujuma mukama ruhanga nyungu mukama ruhanga kanye kwa you can imagine ruhanga takwebwa muntu I believe abakora statement ejo mugidu withdrawing ruhanga takebwaga tarukwebwa kandi taryebwa nana akumanya kunga naine ahakwenda kwijukira unga ko rukora ebyo tashemerire kora kumuru kusigizwa ebimujemerire kora mukakore bitashemerire kora ushanga amazima gaba wamu banyuma y'amazima kuba wamu na ruhanga abasindika hari yangu mubanze mwakora ki mubanze bareba mwareba an example sallallahu alayhi wasallam akashanga business community eya Madina na Makka omujaziratul Arab obwirobwe eri corrupt ekiri corrupteta ndiya kuyahabire naguza esano akwata esano ermamiza giteka hansi akwate boniri agiteka higuru bwanyuma yo kugiteka higuru hati akuguza ogeno kora ki otwara bwanyuma yo kutwara esanejo ukishika kuriya ushanga kozire ki ushanga embere rimbi ushanga esano yakora ki yabambi sallallahu alayhi wasallam yata mureke kwiba abantu muguze ebintu abante barukureba njoro kureba umusilamu yine shonge zitakwikiriza for example nka riba umusilamu tuburu kugikiriza because it is a transaction erimo bushuma I want to explain it now kugira ngo abantu bacenge no okuguza kwe sente no ku exchanginga kwe sente nukurungi umusilamu nubuyikiriza okushubura bataru kubiya ngo umusilamu tuburu kuyikiriza kushubura kungo umusilamu nubuyikiriza tuburu kuyikiriza kuriya ecota korire for example madam hawa ndiyaha nyetenga sente kongo mundu kwe sente ni madam hawa nwazine obwazine indiyo mugize bundu munintu waromo for example mwana yarwara ninga muningarara bana yishomero so tinyine sente numunzo waha ngwampe sente so madam hawa amba sente kungangira sente zanje zukwa ninza kwemitwara 5
wano ugaruka no kujonjera emitwaro 20 gonka remember ndukuzayo numukaba batine cyo kuriya so numuninzo wahawa kumwongeramo emitwaro nshanju bwanya higuro ku emitwaro 5 obusiramu nubugira ngo ecyo kigwire kita tine chiwampa in fact nyina yo tine chiwampa because nitwikiriza ubusiramu wa ahalla Allahu al-bay'i ubusiramu nubwikiriza okushubura wa harrama riba okushubura nukuha nyine simu yanjeji ubunje ninza kugenda madam hawe simenyira injuguze mutwara 35 nani juguze mutwara 35 ujoti yes mutwara 35 ninjikiriza nubu hakuba harengire nubu hakona kutunga amagoba game mutwara 5 it is fine as long as hine chiwamba there is an exchange for goods that is ukonko kushubura kuri kwikiza ubumba islam kunkujangu kwesente zero frat okushubura bwanyuma yo kwa sente zero frat okagira uti no kunyongera emitwaro 20 it means ngo munoko desembera yanje embi kugira ngo base kuntungamu nyeyongere kubo mworo no kufa naye ndafe zaiza kubura noza kunkoma akanje ninkora ninkenda so it is better kuna kwate mbuzi yanje ukajugure emitwaro 35 nkatwara sente ezotarambanje ninga gatwara sente ezotarayongeremo so ubwo nubwo busiramu so na riba eituru munturia ntujeyetera esisi riziki zitu akuba burukoro yuwa kwate emitwaro 5 ukagitwara where do you expect emitwaro 2 bakushaba from either no home business omagoba ekikumanyisa ngo namagoba toragatunga so umuntu nakwasente agarika ariya magoba ati ori atunguka ryari so obuzubaho no bukozire ki no buri ubusiramu tuburu kwanga kushubura ngo wagure kintu nkeki no basajigure emitwaro 20 ugiguze emitwaro 25 uko no kushubura wampa nakwa konkankwe ompesente kandi ngarike nkongeremo otine chompiri ubusiramu bugira ngo ubone bushuma tuburu kwikirizwa tuburunji tikirunji so nacho kizire iwari kintu mukamaranga yajate kintu ekikiriki chihari ati nico kimwenka no shanganka ababucha abenyama abo mbutare bari kuguze nyanya naki obuyayo bakora tibona abamwe konka no shanga mazima kilo erinka half ine nagire kumbe mirakiro nagire kugisyo muka mweno kungeseji nukwe so amazima ko kwijanga kwa now if I speak the jmaisango muntu ogu next time I will not go back wachireba so nanda kuzayo na nabarabe benda kuzayo nzaba blocking wachireba hata ushange embera yaguma ahiguru yabyona no kora kugira ngo at the end of that day umuntu mogoro munokora gushemeze kugira ngo wayikomisho ga mukaruhanga abase kusima ko muntu wakozere okatunga kana wakakora ki okabasa kusabinga abantu be so tukore mirimo yitu turukushaba mukamaruhanga kandi turukujegekera umuhangi wakozere ki owatwangire but yo muri zikiri yitu era yongere inshallah taala okay barakallahu fikum ni janman cyo wahura twareba riziko maka omoza business na nebinde konka chaka business no manya abasiramu turi abashubuzi munonga business yes konka of course n'abantu twere twine kubantambura amazima ka business kawe rero kanka harimo amazima konki washange no guza mutayi wawe kintu kitakikire ninge kishisikire iwo watunga no shuma ivo mundaza kuguza muyemba manya ngusisikire guhiye kumvo gutwara abamwe nakongeza hari of course nce enyongeza tekwikiriza oshanga yako no enyongeza ne ikirizibwa umuntu yayenda kujya ati kwata cyane utagesha biri yaje ati nakongera it is fine konga no kujya nyongeze kinyongeze konga nyongeze umuntu mwongeze kirungi niwe okay munone wanje kampani mazima hine chiwayigamo on program eji program itinko ya Tamburetyo ahandi nasgarandi hawasali Musa kana nyinemu shekaye bazibwe Muhammad omushomesa wa Shwada Muslim Primary School kandi omugambirizi Rurangana owemikoro yona omundimi zona so twaza kubendeza wagamba Shwada niyo nashomiri Shwada niyo nashomire so no shomesa nyamita ukashomera Shwada Islamic Secondary School and I'm proud of that school yeah it is the nicest so twaza kubendeza okurara kurungi wa hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh